umay ka man. Kuya din, Auntie Aida! Masagsak ang anak! Nagkunakan ka mga laka iti bunga ti papayak, ah? Imbaunak ni tatang, Auntie! Agtatakaw kayo iti amam. Awan pa'y serserbiyo. Day talaptan mang namnama ti amuyong aramidan. Ha? Agatararami ni Ria ka anakam. Nagpuros latan iti bunga ti Ay. papayak, tatang. Agtatakaw daytoy. Bye-bye am latan na ida. Kanakam ni Ria. San arumbang nga pasakitam. Dayta nga minkat. Ad-ad tumangkan ti ulo daytoy nga ubing gaputay sakit yo. Nalayawid mo ti bunga ti papaya po. Siya ko, ti makaamukan ni Antem nga Aida. Ala, di mo ni kaskaso. No nyaman tinaramid ni Antem nga Aida, anak ko, ha? Tatang, Palabsam latan. Saan ko mga agsaksakit tinakamukan ni Antem? ngam, imbaga nang agtatakaw kayo. Sana po no dayta anak ko. Bunga lang tipong tutnakan ka, iso na ibaga nang agtaktakawak. Apay nagsingpot kayo. Ngam ni Auntie Aida, nakauy-uyong. Diyak kaya tiriri anak ko. Agingkat kabalan tayo ti lumiklik. Arami din tayo. Kabsat kulatan ni Antem nga Aida. Siya kaon tagkid-kid daw iti pasensya kan ka anak ko. Pinagsasawan ka nun ni Aida ti anak mo kuna ni tatang yaw. Awan ti rumbang ikiddawan nyo iti pasensya kanyak nanang. Napalabas kung tinaramid ni Aida iti anak ko. Anak ko, Awan matlat bahal ko ni Aida akabsat ko. Gaputan na kaadal. Sa nakas kanyak, grade 4 Latin alpas ko. Lando. Bak nang ita ni Aida, nanang. Nasaliwan-wanan ti panagbiag na. Nangaton ti kabsat ko. Ay, Awan bahal ko alumaban kan ko na. Gaputan may sahaklaman nalon. No saan ako na nagsapol, awan matantikanan mi, kaniray ang anak ko. Ay, masya na ka ni Manong mo alando, Aida. Nakakaasim, ay. apay ko maakaasyan nyo ni Manong Lando, tatang. Basol na no apay anagbalin amarigrigat. Aniya? Saan man adeta ti topi ko tayo? Diyak kayat apagsaritaan ti biyag ni Manong Lando. Sa anak nga interesado. Anya nga tanutulungam ti kabsat mo. Tapno damat ipakan na iti anak na. Pakpakawan? Ha? Apay ko maatulungak ni Manong Lando? Kat napigsapay laang agtrabaho? Ay, anak kaw. Saan mat nga inutil? Tapno saanan ang makatrabaho ni Manong Lando? Di na mauray at tulungak, tatang. Kakaasim, ti panagbiag da nga gamanak ko. Makitaltalon lang ti kabsat mo. Ay natatang, uray anyat ibagbagayo. Pulos ajak tulungan ni Manong Lando. Ha? Sursuruan namot ati tumakder iti bukod na asaka. Mapanak ag-iskwelan, tatang. Sumardang ka nga agadal, anak ko. Ha? Apay nga pagsardangan dakon nga agadal. Kapota di kan kabala na pagadalan. Anya? Tulungan naklangin na makitalon. Tapno adda igatang ta iti kanenta. Ngam, Saan ko manatang kanti ulong anak? Di kan kabala na pagadalan. tatang, kayat ko ti mapan ag-eskwela. Areya, saan anatang kanti ulong? Imbagak matan kan ka nga agsardang kan nga agadal. Awan matla ti serbi ti panagadal. Agsaysayang ka lang iti oras. Tumulong ka langan kanyak ngagtalon. Anya ka din ti mapaspasama ken ka anak ko. Apay apagsardengem ni Rhea nga agadal. Awan matlat serserbi na nanang. Agbalin tulangan ako spag. Anya? Titawa na nga to tinagadalan na. Agbalin anak ko spag wen no mangiruruman. Sana po no dayta. Di mo ammo ti sasawam. Amok nanang. Anya? Jak kayat nga agbalin ang nalastog ti anak ko. Iso pagsardang aklangan nga agadal. Jak kayat ti agsardang nga agadal, apong. Kayat ko ti agadal. Di ka madanagan, apo. Tulungan ka iti panagadal mo. Ha? Agpaiso? Wen, apo. Tulungan ka makadal. Di ka madanagan. Agyaman na kapong.
Kunak no saan ako na makaadal gapukin ni tatang. Ay, Oh, apay nga rod anak sanaay kayo ngay. ay iko di naklatan ikaskaso, Rhea apo. Anyat aramidan day ta Rhea dito'y balay ko, tatang? Ingkuyog ko dito'y balay, tapno pa ka na, anak ko. Mabisinti ka, anakam. Apay, napananti na laing nga ama na. Ay, saan kumamit akas tate panagsasaum? Ay da, respetum ni Manong mo alando. Papanawin nyo day tanga ubing dito'y balay. Diyak kaya't nga umay dito'y balay ko. Ay, sana mabalin, anak ko. Kanakam ni Rhea. Anak, ti kabsat mo. Rumbang latulungam. Anya a klase ti tulong ti kayat na? Mangan dito'y balay ngawan mat aramidan na. Kasta ka din, tatang? Kaya't nga minapagsardengan ni Lando ti anak na nga agadal. Gaputadinan ka ba ila na pagadalan? Anya kumaita? Ay, katulungan may itinam, iti panagadal na. Anya? Padasin nyo at tulungan day tangawing. Sayang laong ti tulong yu kan kwa na. Aniya? Laglagi pa nyo, tatang. Siyak matlat pagtataudan ti kwartayo. Isong asaan nyo at tulungan nga agadal day tangawing. Nagapam, apay nga itakala nga sumangpet. Ingkuyog nak ni apong iji balay daan ti Aida. Anya? Kaya't nakatulungan nga agadal ni apong tatang. Ikanak ka no iti kwarta. Talaga natangkan ti ulo, Maria. Ipilit mo lata, akayat mo ti agadal. Kayat mo ka di ti agbalin, akas ka ni Antim. Amata pobre. Ha? Di mo ar-arapahapon ti makaadal, Raya. Agbalin ka lang abastos, ken awan respeto na. Apay nging surot yun ni Rhea dito'y balay, tatang. Kababaing kadagiti sa nga ilik. Kasangay ko pa'y matngarod ita. Hey, kat umaymet manganti ka anak am anak ko. Awan met ti maday nga raramiden na. Mangibabaing day tangobing. Nagdungrit. Ay, di mo latan ni kaskaso ni Rhea. Naguli magamang-mga ni ti lamisaan. Day tangarod kat. Igay pa'y lamisaan amangan. Kababaing kadagiti sa nga ilik. Imbag ko mano nagdigos day tangobing. Ay da, Di kay agpampanunot. Ti awanan baing Rhea. naiapay ka di ay anak ko. Napanman na nga na iti kanan na. Payman na. Hoy, nagkunakan ka ang mga laka itinagado amakan, ha? Kanan ni tatang ko, auntie. Isublim dagit ang amakan, Rhea. Nangalaam iti karbangam ang mga la iti makan. Alam, isublim dagit ang amakan. Nanang, pudno ka di pinagsasawan ni Aida ti anak ko iti sangwanan dagiti tattao. Ay, Sungbat handa ko ma. Ay, Pudno ka di pinagsasawan na ti anak ko. uway na nakaw. O niya. Ay, sana balay, tabi nagbagaak matan ti kapsat mo. Awan karbangan na mga ramid iti kastay ti anak ko, nanang. Urumwal ka di Aida! Awanan ka itibain! Awan karbangam apagsasawam ti anak ko! Aida! Ilan daw anak ko, pang-aasem. Aglablabas ka na, Aida! Rumwal ka di tabalay mo! Sige, agpukaw ka pa'y Manong Lando. Agayabak iti pulis. Ipatiliw ka. Aramidam! Agpayab ka lang iti pulis. Sa anak amabutan. Siyak ti pagsasawam! Saan ati anak ko? Sumardan kan! Rumwal ka di tabalay mo, Aida! Maklon ko pa'y alalaisin na gaputan na babala ang tinagadalak. Ngem ti jak maklon! Ti panangibabain mo iti anak ko. Nagadukat nga mo. Ala, sumardeng kayaw, anak ko. Di kay ka di aga apa. At danto aldaw mo, Aida. Amangan no day tangar aramidem kada kami. Ket pagbabawyam to iti udi na. Kunamlan asino day jay akabsat ko. Umay nakpayan sungaten ije balay. Hadda punto ti kabsat mo, Aida. Imbabain mo ni Rhea nga anak na. Anya, panangibabain ka di day jay nga naramid ko, tatang.
Panang disiplina day jay nga inaramid ko kini Rhea. Ay, Saan nyo man ang kanunungan ni Manong Lando? Siyak ti kanunungan nyo. Gaputa siyak ti mangmangtad iti kanunyo. anya. Adda aya maitad ni Manong Lando kada kayo akwarta? Awan, saan ka di? Ay di ka kumagsaw iti kasta. Pudno mat, saan ka di, tatang? Pangalaan ko man ni Manong Lando iti kwarta na kat makitaltalon laang mat. Di mo labsen ti agsarita, tamangan no matudingan ka. Ha? Apay, nakalipat kan Aida. Di mo na amaw at alyawan tinagtaudam. Tatang, Laglagi pa Dakkel ti utang mo anaimbag anakam iti kabsat mo. Tatang, Nangato ti gurigur mo anaka. nagsakit ti bagbagik. Nakapsuta. Ala, kumpet ka kanyang anak ko. Nasken na maitaray ka iti pagagasan. Sanan, awan kwarta tayo. Makaamuditan anak ko. Nasken ang maitaray ka iti ospital. tatang, sa dino ti papanan nyo kininanang. Nakapalas kayo man. Ay, mapan kami iti ospital. Sino ti adday di ospital? Nireya ka anak ka manakaw. Intaray ni manong mo iti ospital iti rabi gaputan na nga to ti gurigur na. Basol metla ni Manong Lando no apay nga agsakit ita ti anak na. Apay apabasulong ti kabsat mo. Gapo tabay-bayan na ti anak na. Iko'y kuyog na ngamin iyay taltalon. Anya. Anya nga ita. Agsakitan di anak na. Ket sigurado nga awan pagbayad na iti ospital. Da kayon tumanen tinamnamaan na. Ay da. Ala, mapan kayo iti ospital. Ket tulungan nyo di paborito yung anak. Naglablabas ka na. Nagalasan ti panagsasaom anak ko. Talaga matatang. Ay na. Tunggal agsao kayo. Ni Manong Lando. Nakakaasi ni Manong Lando. Day tati kanayon nga ibalbalikasyo. Kumustan ti apo ka o kanak ka o? Huwag ngagpaisaw. Narnakan ti turog na nanang, tatang. Nasaya at Ay. tapno makainan na. Ay, nakakaasi mo ti apo ko. Bantayan nyo kumabihit ni Rhea, nanang, tatang. Sa dino ti papa namlan daw. Inakagiremedyo iti kwarta pang pahagas ko. Ken pagbayad ko diti ospital. Ay, nanak ko, pasensyakan. Awan maitulong mi akwarta ita. Kaputa saanan amang mangtid ti kabsat mo. Maawatak nanang, tatang. Kenjak kasapulan ti tulong ti kabsat ko. Inakagiremedyo iti kwarta. Para iti anak ko. Apong, sa dino ti ayan ni tatang ko. Ay, napanagiremedyo iti kwarta pagatang iti agas mo, apok. Apong, Hindi ka pa agsasaw. Ituloy mo ti agina na. Tapno daras ka nga agimbag. maasyanak ngamin kini tatang ko. Iso akayat ko ti agadal tapno matulungak to. Rhea, apaw. Saan ko kanumatan nga ituloy ti ag-eskwela? Tatulungak lang nga trabaho ijay talon. Apaw. Kayat ko atulungan ni tatang ko. Apaman nga gimbagak. Mapanak ijay pagadalan mi. Apok. Ituloy ko lang ti ag-eskwela nga uray di nakayat. Agyaman nakaawit tayo matlangan diti balay tatang. Di ka pa naggargarawan ako. Tapno saan ka mabignat. Wan tatang, Dito'y ka lang balay, Di ka rumrumwar. kabailakon ti mapan iji pagadalan. Aday ta ka man ng Rhea. Saan ka di ngayon bagakan ka alipata mo, day ta panagadal mo. Awan ti maitulong kan ka day ta panagadal mo. Kuna jay maestra mi adakkel ti maitulong ti panagadal ko. Jak kano baybayan ti ag-eskwela. Saan kumanatang kan ti ulo manak? Saan ka rumrumwar? Agtalinaid ka dito'y balay, naawatam. Tatang! Apay day ta papil nga igim mo, Rhea anak ko. Saan na basta papel da ito'y tatang? Anya nga rod?
Nag-examak para iti scholarship program ti munisipyo. Kat nakapasaak. Anya? Libre ti panagadal ko. Makaadal akon. Anak ko. Pangaasiyo tatang didak ko man lapdan. Kaya't ko ti tumulong kada kayo. Anak. Patganda ka di tatang? Sige. Agadal ka nga ro na imbag, ha? Agyaman ak tatang. Nasaya at matadi mo linapdan ni Rhea nga agadal, anak ko. Nanang. Amok ti pampanunutam. Di mo kaya't nga agbalin ni Rhea akas iti kapsat mo. Wen, nanang. Takalpasan na nakaadal ni Aida. Nagbali na nakas jay ti ugali na. Lando. Nalipatan siguro ni Aida. Asyak tinagsakripisyo. Tapno makaturpos. Anak ko. Kaya't ni tatang agsardeng kami ding agadal. Ngam nagsakripisyo tapno makaadal ni Aida. Anak ko. Kaday ta. Napaadal tayo ni Aida. Kat amo na dayta, nanang. Uwan anak ko. Ambok na ita. Inted ko amin nakasapulan na. Urag saksakita ki din. Agtrab-trabaho haktap no ada pang matrikula na. Anak ko. Ngami din nakaturpusan. Kanadaanan iti trabaho. Namimpinsanan ang nalipatan na. Titulong ko kan ko na. Ay, tsaka mo no apay akala at nagbaliw ti kapsat mo, anak ko. Di nan bigbigan dagiti na itulong mo kan ko na. Nanang. No sa nagapukan ka, saan ang nakaadal ti kapsat mo? Nagsimpot ka. Gaputaan mom lata abigbigan ti kapsat mo. Nga uray na uyong kada kayo nga agama. Alam na ito akwarta, anak ko. Ha? Apay na ito kwarta tatang? Igatang mo iti ka nama. Kayan ka nagiti masapsapul mo nga agadal. Tatang? Awatamon. Itala nga bumawiakan ka. Pasensya ka na, nakwan. Tatang? Kan pakawanan na, nolap-lapdak ti panagadal mo hindi. Ang gamita, aramidam ti kayat mo. Agadal ka na imbag para itinapintas to masakbayan. Wen tatang, ikarikday ta kada kayo. Agadala ka na imbag. Ang pangasim ha. Tainton makaadal ka, kat di mo tultuladan ti ugalan ni Auntie Maida, wen. Agsingsingpet ka, anak ko. Wen tatang, jak to aramiden dayta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kablawan ka, anak ko. May sakan nga engineer. Maragsakan nakparakan ka. Agyaman nak tatang, para kada kayo dayto abaligig. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Anak ko. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kada kayo. No saan aga po iti sakripisyo yu kanyak. Jak matunoy dayto nga arapaap ko. No si bibiyag pa'y lakumaday di lola kan lolom. Sigurado ang maragsakan da. Tatang, Sayang, di na nakita ti panagturpos mo. Agam no sa di naman ti ayan day ta. Sigurado ang maragragsakan damot iti panagbaligi man ako. uwan tatang. Ala, kablawan ka manan. Gaputamay sakan nga engineer, anak ko. Ay sus, nakaro ti panaguyak yu, auntie. Das ka na maipa-check up kayo. Uwan nga agpaiso ading ko. Ipanda ka iti doktor. Pakawanan ta, manong lando. Rhea, saan ako na makatrabaho? Gapoy ti kinakaro tuyuyag ko. Itilikod ti panang lalais ko kada kayo. Marami julat na ti tumulong kanya. Di mo panunutan day ta ading ko. Napalabas yung dagijay. Magparuanan tayon. Nagsingpot ka talaga, manong lando. Amo mading ko, nabayagan na napakawan ka. Isungawan terumbo nga pagdanaga. Rhea ka na kan.
Kablawan ka. May sakan nga engineer. Agyaman na, Auntie Aida. Ay, sus. Ha? Ala, kimaron ti pa naguyok yung auntie. Mas ka na may taray kayo ni hospital. Hindi kayag tanag. Manong lando. Raya ka anakan. Kabalak na ito eh. Tinapatag kita kanya. Kat di pa nang pakawan nyo kanya. Ang yaman ako na ikada kayo. Ada na-receive ko a text di teacher ni Ethan Itay. Ada ka no meeting di pagadalan inton bigat. Kasta ka di? Ay kat mapala ka. Awan parikot iti dayta, lakay. Nalala. Si kalatan ti mapantadyak masaango. Ken mangkita kan tulangan iti pagluganam. Ta saan kaya maitulod? Ni, apay ngay. Nas kinabantayak dagiti trabahador. Ang mga noon manen matrabaho da, nukas jay asanda mapantayan. Ay, sabagay. Sapay no saan ka ngagbantay kat agtugtugaw later aramidan da. Kung nga rod, isang aglugan kailangan iti tricycle inton bigat. Nanang, adda ka no meeting ija eskwilaan ko na ni teacher mi. Ay, kastaya. Kaano anak? Inton bigat, nanang. Ay, nasken nga ron nga aglangan nakmanan iti trabaho ka. Wen, nanang, masapol ka no nga mapan amin nga parents. Sige, mapanak to, anak. Sige, aggidan tanto garod nga apan ija eskwilaan no bigat, nanang. Oh, si kamat gaya, Margie. Nakarubot ka ka din ang mapan makimiting? Ay, wen kumare. Ururayak langin ti anak ko, mapan kami. Anya, kasta tilangam ang mapan ijay pagadalan? Ni, apay, anyat parikot iti lang hakmare. Kita umanday talangam. Kanday takawas mo. Ay na, no siya klaang, mabainak lakit di, nang runa tapagadalan ti papanan tayo. Ha? Kanday tabag nga usar mo. Ay, anyamatan. Chip lang arudan, daan pay. Di ka kadi mabain kadagiti co-parents mo. Si kalaang tinaidumduman. Ha? Ultimo day ta sandal mo, daan. Saan ka pa yung makagatang itibaro? No may papanlang iti gamit, mare. Lulakit di ta nadalos, uray daan, okay lata. Naibaggarod kan katapasig ang inginaan nagiti gamit mo. Wen ngamin pinilik tinakiasawaat. Tay adda kwartana. Saan akaskan ka? Nga agkam-kam malaang itilamos ijay karayan ti asawam. Tapno adda mailako na pagbiagyo. Ha? Ngam oray no kasta, kitaam kumamat at ti outfit mo. Nang runa no meeting ta atendaram. Nakababa inday talangam. Di pa ka man laangan. Anya? Kasta timbaga ni Lani ken ka, sister? Ay, wen mare, iso na dadahal ti aldaw ko itay bigat. Apay pay lang amin akasapulan nga uyawen dati pada da atao. Di na agyaman, nakas dati ka sasada iti biyag. Ay, kasta talaga, mare. Sa bali talaga ti maramidan ti kwarta ita. Kabaalan na pagbaliwan ti ugali ti may sa tao. Nakunak na ita. Ngamin, idi saan pa nag-abroad nila kay na. Saan matakas ti ugali na. Nasaya at damot na makisarsarita idi. Ngam, kalaat mo ta nagbaliw idi adan kwartada. Ay na, damam mo kakakasta at tao. Dagitay tao asaan arumbang abumaknang. Ngamin, ibadek dati pada da atao no adan kwartada. Sapay la kuma at makaamiris dan to. Ngamin, uray ti asawa na. Nalabusan ti panagsasauna. Uray bastit laban, nagpadakkelan na. Tapno at dala rason na makasawi ti sana nasayaat. Anya kay mutten tata? Kasla di kay agpampanunot ah. Nakita yung mat nga da nakasalapay di ta arubayan may. Hanggang nagpur kay lata.
Laklakayan tayo nga awang panunot na. Ay, anya. Ay, pasensya kan Ruday. Nakita ko nga dasampay. Tiamok ako pagpigadan dagi jay. Iswa nagpurak iti bulbulong barok. Apay, gapo ka di tapigadan. Ket uray maasukan agpuor kay latan. No kada kayo anak ko rapay ket mabalain. Da kami saan? Gapo ta uray pigadan me ket mabalin a pagpunganan wenno pagturugan. Ha. No minsan, amo yun ton tata. Di kay basta-basta agpupu or no adda nakasampay. Nalawag. Mauwain. Maminsan pa nga ulitan yun ay. Saan la sermon ti mangagyaw? O ala, pagandara mong tilugan lakay, tasambutin tano nakalukat pa di paggatangan iti materyales. Mabit man lang. Apay kastimatan ti angot to'y unag. Dahil dyan man alakayan dong. Jack ngamin na iklos ti tawa na ito'y lugan itay kahit. Iso nga imunag ti aso, tanagpuor iti bulbulong. Anya? Iso nga napanak itay ijayan na kat inungtak. Rumbang lang. Aglablabasan dagita akaruba. Di pa'y lakit marga ay yalikod ti balay da. Total, asidagdamat ijay ayan ti tepang. Tapno umakar da kuman iti pagbalayan da. Hay, makauma dagita akaruba. Huwag nga rag. Ay na, no saan la alakay dahi jay alakay andong. Amang ano, tinapis ko itayan. Di mo pa'y laki na pistap no agnakam. Maminsan pa nga aramiden na. Ipakan ko kunkwa na dagi jay bulbulong a pupuoran na. Total, isumot ti kan kaninda na kurapay. Bulbulong! Nay, si kamot gayam lanay. Amangan no kayat mo ti gumatang itilakok akan kanon. Imbagla merienda dagiti trabahador yo. Ha? Ay, sana na. Iyo. Saan kami amang mangan itikasta? Kan may sa special a kanayon ti merienda dagiti trabahador mi. Kanayon a pizza. Anya, Maariya kakagumatang itilako yo. Anya nga iti amok. Amangan no saan analinis ti pan nakaluto na. ha, ay saan man. Nalinis da ito eh. Saan kumamot akas ti panagsasaom. Ngamin sa anak mo't ngaglako iti saan analinis. Ngamin makanda ito eh. Ingkay kit di ilako iti daduma. No, adamayat agumatang. Ay na. Apay lang amin alakwan nyo ida kat amoy yung mutan ti ugali da. Ay, saan abalay balasan ko. Maudin dayjay apanangyawis ko agumatang itilako. Ay, wan nukas jay tumot lang masahair tirik nayo. Gapuiti kas jay pa nagsasauda. Wan nga rod balasan ko. Sigod mat asan akas jay nilanay. Ngam no apay mat akala at anagbaliw ti ugali da. Manipod rimang ay ti panagbiag da. Ay, kasta talaga nana. Ang ambayan tayon. Sana na ti panunutan tayo. Tinapatag, awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Agtalinaad tayo lataan na saya at kadakwada. Nana. Oh, apay anak. Apay akas ta lang ang masimangpat. Apay anabasbasa ka anak ko. Pati tabag mo nabasa. Binasanak ni Lloyd ije pagadalan mi nanang. Aniya? Ibagbagak ahuston ngam binasanak mutlata. Ay, una yan day jay nga ubing. Ala, takasaritak tuman ti inana. Kasano anak astrik ka dito'y balay mi, Margie? Ay, kwa. Simre kaklatan at nakitak mo't nakalukat ti gay ti umare. Simre ka saan mo nga impakada? Ken anya tirantam tay may ka dito'y? Kaya't ko lang nga ipakaam mo kada kayo ti inaramid ni Lloyd nga anak yo. Ay nasakbay nga imay ka, amu kunti may papan iti dayta. Ngamin, nag-text kanyak ti teacher da. Ha? Oh, anya ti parikot mo?
Sinaludsod ko ti anak ko. Naku na naabasol ka numat ti anak mo. Isutiin mo na. Anya? Kaya't mo manan aparwanan at ti anak ko tinagbasol? Ha? Aging sisingpet ti anak mo. Pa-victim. Ay, no asino man ta kimbasol kadakwada, mare. Masapul abagbagaan tayo, alat talagiti anak tayo. Ay na, awan oras ko para kadagita bambanag. No awanan ti sabali nga ibagam, agawid kan. Ado pa'y ti pakakumikuman mi. Mapan kami pa'y ijay ini. Gumatang kami iti tinted asarming para dito'y balay mi aramid na awatam. Nasayat man tayo may kamare. Ay, wan, sister, maborboring ak iji balay. May sak ngamin, iso ngay mayak. Ay, win gayam, nalabsak di papaarami dala ni abalayda. Ay, nagdakil a building sika. Uwan nga rod. Dayjay mo't ati bunga ti panag-abroad nila kay na. Ay, kat, nasaya to kasta. Angam kumusta nga tilinangan nyo? Kasdi lata. Nasayat lata mat. Iso na lang taliklik-likak na maminsan. Ngamin, uray nasaya at ti pan nakisaritak. Sa bali mo ti pan nagsungsungbat na. Ay, sinabi mo pa. Iso ano kasarita na, kasaritak mo't. Ngam no saan? Saan? Anya, ag-advance manin ni Nestor iti kwarta, lakay? Ben, isut na ko na itay. Ay sana mabalin. Ibagam kadakwada nga ikaro da pa'y amin abalida. Sakbay nga ag-advance damanan. Kasapulan na nga rod unay. Aganak ngamin ni bakit na. Aramatan na di ospital. Ay saan? Dakkel pa'y lang tibali na. Naskan nga ikaro na pa'y. Ni, apa yun lakay? Nagsirwar matan amin at tao iti babalay na. Huwag nga paiso. Ni, aduda iti igid ti kalsada. Mabit lang, isardan mo bi itilugan. Nagpigsaging ginad, bakit? Walang paiso. Sige, rumortan itilugan. Kardingam lakay. Ay na, naibaglakid din ta nakarwara dagos nagiti trabahador da roday. Iti mararami na balay da. Wan nga rod lakay. Na, Imbagla nga tanarik na daadagos dyan napig sa aging ay kinay. na. Sayang, tinakila balay amararamid. Nargayan. Gapo iti napigsaging ginad. Wan nga rod. Apag isupay mo't anak kaparada ti may sa alugan da itirwar. Iso anatupakan. Ibalay tayo. Awanan. Anya tinapasamak. Apay nga kastoy. Natupakan tilugan. Awan apulos tinagmamayan ti amin. Sanutay tan. Awan na pulos nagbate kada tayo. Mararamid pa lang ti balay anabayag ngay nararapapa. Angam, namimpinsan mo na napukaw. Gapoy ti gingginad. Apay kastoy mo tinapasamak. Lakay, awan serbiti amin anay pundarta. Amin na sakripisyum ije abroad. Awan serbin. Tinapatag. Awan tinatay. Nang runay ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Tanaira na nga dadya pagadalan. Kandag iti trabahador. Naimbag ta nakarwarda adagos. Tano saan? Amangan mo, danatay. Kasano tapay ita? Kasano tayo amang rugi? Ada, si Diyos, bakit? No da ito'y tiwagas na tatlo makaamiris ta. Aklunan ta. Ngamin, manipod nagsasarano ti grasya iti pamilya ta. Nalimpinsan na nagbali ti panakilangin ta kadag iti tattao. Da ito'y kumiti agbali na palagip ka tata. Kita ang tinapasamak. Nagpigsa da jaging ginad. Ngam di balay ni tata insyong nga asidag iti tagpang. Ket polos asaan anaan ano. Ti balay ta nga ipatpatak darta. Ket adda iti patad.
Angem apay anarba. Oh, Mare, da kayong matgayam. Sumarag kayo Agyaman kami unay, Mare. Mare, mabalin ka di ang makipagnaad kami pailaan ka na kayo. Ha? Ay, wala Mare. Awan parikot iti dayta. Ay, kinapudno na dayta ko matiibagami kada kayo. Ang imay kayo matan. Ay na, agyaman kami unay, Mare. Talagang awan sa bali ang pagkamangan mi ita. Saan mat ang mabalin na maturog kami ijay lugan. Ay, okay lang, Mare. Kan nawayamot diti balay. Iso na lang nga ta sana konkreto to'y balay, may Mare. Uray saan ang konkreto, Mare. Tasaan anan ano itigingginan. Wan matkit di, Husto ka, Mare. Ang wala, di ka nagsangit. Mapantayo di kusina. Adain sa gana ni nanang apang rabyan tayo. Mangan tayo pa'y. Tapno makainan na kayon. Mare, pakawanan da kami kuma. Kadagiti amin ang nagbasbasulan mi kada kayo. Ha? Amok ang naglablabas kami idi kada kayo, Mare. Nang ronakan ka. Jak namnamaan nga oray kas jay. Katrin ato da kami lata itinasaya at itipagtaangan nyo. Itatawanan kami. Awan day jayan, Mare. Baybayan yun. Parte ti biyag day ta. Nakasaysaya at ka talaga ko, Mare. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mababay na kon kada Margie, bakit? Ngamin, bulan ang tinapalabas manipod na kipagnaad tayo kada. Kasta akmat lakay. Kasta unay tibain ang marikrik na kita. Nga maawan mat maaramidan tayo. Ngamin, saan mat akas ka rin na ang makabangon tayo adagos. Ngam sa nabali. Man nakawat mat da Margie. Hey! Ha? Tata, anya day tayo matyo. Ay, nateng day to'y roday. Umay ko itan kada kayaw. Imbagla si daan yaw. Tapno saan nyo nagat-gatangan. Ay na, agyaman kami unay, tata. Agyaman kami unay iti kinasaya at yung kada kami, tata. Itilaksid ti saan anasaya at ngayon pakpakita mi idi kada kayo. Ay, baybayan nyo day jayan. Napalabasan day jay. Lanay, roday. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Hay, anya matan. Jak mai-concentrate tag review. Nakaar-ariwawa dagiti kakadok a borders iti bangir asilan. Sapay nakapigpig sa ti panagpatukarda. Hay, anya mat dagitan. Elsie! Lukatan tayo! Mimi abak lang agab-abang iti bangir asilin. Lukatan tayo ko na! Wan, umayan! Rumarka! Tayam amo ka kadag iti babarkadak. Oh my God! Ala, agriprepaso ak mimi. Da kayo latan. Kan may sa awan esam ko iti kakastaragragsak. Nadayta ka man eh. KG ka talaga. Ay sus! Saan na uso ti KG ita? Oh my God! Makidanggay ka kada kaming agja-jamming. Manjak mimi, babainak. Jak am mo dagiti kakadwam nga agiinom. Kan may sa, jak umin-inom iti arak. Ay, nani ka matanagan. Ta Diyos tinuman. Oh my God! Yam amo ka kada iti friends ko. Yam amo man tagayam mo, mimi. Sure! Iso ni Elsie. Agam-abang ni tabangir asilid. Hi, Elsie. Nice meeting you. Siya ni Jerry. Hello? Napintas to'y gaya mo Mimi. Talaga! Super pintas ni Elsie. Awan tim ako na iti beauty na. Talaga napintas. Ngam di yung ar-arman tabawal, Anya? Apay bawal? Sapay armat ko ma. Oh, atay. Agshot ka, Elsie. Atay, Ops! Di may kaniti arak to'y BFF ko, Saan nga gininam ti arak dayta? Dayta ti Diyos. Inamom dayta, Elsie?
Agyaman nak, Mimi. Ag-enjoy tayo. Tawan di landlady ta, Elsie. Ay, nakabakasyon. Iti 1 month, iti probinsyada. Mimi. Sige, ag-enjoy tayo kakadwa. Da kami kini Elsie, ti border iti dati abalay. Isong awan ti madisturbo. Isong ag-enjoy tayo. Nakapanawan, nagiti babarkadak apasig abubulog. Ituloy ta nga inuman tinabati nga arak, friend. Ala, amumat ajak umin-inom. Si kakit dimet. Italaan. Tapno maramanamat, ah? Oh, atoy, basit laang. Mimi. Basit laang. Promise. O sige, basit lang nga. Ay, nagpait. Kasta lang iti damo, Elsie. Ngayon to narwam kan. Nasamsam ito pa yan. Ngam tagapulot tiraman na. O mabisan pa. No damo atilmon, napait. Ngam no may kadwa, saan una yan? No may katlo atilmon, sumamsamitan. Aging ga, nakasamsam ito, tiraman na. Kat sa pulam tumatan. O sige, atoy pa. Ay na. Sige. Ay, napait lang tamat. Ay na, kasano ka sana napait? Kat sa gabasit ba tinuman? Adwam ngamin tinuman. Kastoy, buyain na. Kastoy karamidam. Ay, nagsamit. Elsie! Si kamot gayam, Claire. Kumusta ti examen mo? Jak amo no pasado amin. Ay, jak ngamin nakaripaso, iti kalman. Apay asuyap. Napuyat ka kadi? Wan nga ron. Nagisangpot manan ni Mimi iti barkada na iti dagos ni. Kat nagiinom da, aging ga iti parbangon. Umakar ka nga minan iti boarding house. Umay kan itayan ko tadwatan ijay. Agbingay ta iti abang. Sige, takasaritak tupay dana ng kantatang ko. May papan iti dayta. O Elsie, papanam, kat nalpas mo tanti klase. Agawid kami kini Claire, Mimi. Kat amangan no lunes sakton nga agsubli. Oray ta alas 9 ti klasik inton lunes. Makiteksak man iti cellphone mo? Ni, itaman pa ngawan load mo. Kat bastante kamat akanayon iti load. O, adto ti cellphone ko. Thank you. Jack, ito da iti cellphone mo no agawid ka. Di nakpanawan, tawang kadwa. Ha? Di nakpanawan, friend. Mabutay nga kagmay sa dito, ay. Anya? Ibagam ka ni Claire, tapawitan ta kadag iti dadakkel mo iti allowance mo. Di ka nagawid, please. Oh, at ti kwarta nga impawit dananang mo, Elsie. Agyaman na, Claire. Aywan, nasa ukayam katakwan at maipapan iti panagakar mo iti boarding house ko. Kat imanugot damot. No kasta, agim pa ki ang ngarudan. Tapno makaakara kun iti ayan mo, Claire. Ala, inakukus mo mat amin nun akagawaak, Mimi. Apa yan? Ay, di napanawan iti boarding house. Pangasim. Agsangit, sige ka. Di kagdanag. Aggayam talat nga uray agdumatan iti pagabangan. Ay, manjak, di napanawan. Kaslakapsatan ti pangibilbilangakan ka. Iso di nagpanawan, please. Ha? Amo matipagdaldala na kita. About my family. Family problem ko. About iti ex ko, nagloko kanya. Kakaisuna na iliwliwag konti amin. Idada ka. Ita, panawan nakmanen. Kasan wakon? Sigurado nga aglidayak manen. Pag may sa agton. Mimi. Pangasim, di ka pumana, friend. Kasi nakumamat. Ala. Di ka nga ruden agsangit. Tasaan kan apanawan, Mimi. Pakiitad bunto lakin ni Elsie da ito yan. Tadimat ngamin agaw-awi daun balasang ko. Wala na, Paula. Panagbabayad man gaya man iti tuition.
Ay, tete pati pagas, Claire, balasa ka. Pasensya kan. Sa nabalay ta, itulod ka iti pagluganam. Akan tumulay kan iti pagtaksay mamang itulod iti bagas dyan takmay. Pasensya ka na, balasang kaw. Okay lang, tata. O sige, patuluyot nga rodan. Tapno jak marabyan a sumangpet iti syudad. Anyat imbaga dananang kentatang ko ngay, Claire. Agsingsingpet ka kano. Mailiw da kano kan. Kan apay adi ka mutla kano agawi din iti lugar tayo. Agawidak inton umay abulan, Claire. O sige, agkuyog tanto nga ron. Ay, aguray ka. Apay nga kay warati bote ti arak dito sirok ti lamisaan mo. Ay na, dami mi ah. Nagiinom damanan dito idirabi eh. Umay ka nga minan iti boarding house ko. Umakar kay Giant. Ang mga numasuruan ka pa iti sana nasaya at dito eh. Saan, Claire? Kan ungayam. Nagbaliw ti pangadeng ko. Jakon umakar iti dagos mo. Dito yaklatan. Maasyanak namin kinimimi. Awan kadwa na dito eh. No umakarak iti pagabangan. Hoy! Di ka nariwawa, mga numangig na kayo aking balay. Agungat! Di na kayo tinariwawa. Sige. Dami kami narutan. Wala ang hindi Di sige, baka mo kayo, ha? Ika nga rudan! Chopi! Agbati ako, Mimi. Dito unag tikayat ko pagjamingan. Okay, baka mo ka. Gusto mo, tap na adda kadwani ka ni Elsie nga aginom. Oh, ato yung tipulutan tayo. Uminom tayo kit din. Talaga nakasursuro ka matan, Elsie, ha? Sana kas idi mapilpilitan kang uminom. Ni man mimiti nang isoro kanya. Ay na, makaadik gayam at talaga. Kas tadi kayat ko kan ka, Elsie. Game na game ka ita na makijaming. Sige, agparte tayo. Ibusan tayo amin na ginatang ko nga arat. Agsapamat gayaman. Apay akas to eh. Nagsakit matan tintero abagik. Apay naman siya ang tinagidak itinalabasit. Nalpasak matan ang nagbinulan. Kan, tikawas ko. Nabalikid matan. Mimi! Mimi! Ayan mo! At dapay ladagiti nagipusan abot iti arak dito ayan ti lamisaan. Malagip kon. Nagiinom kami iti rabi. Kat ti amok. Nakaturugak gapoy tinalaw sa bartag ko. Kat ni Jeric ti kadwami kin ni Mimi. Mimi, apay akas jay. Jak maawatan day jay anapasamak. At dalakit di saan anasayang at anapasamak kanya kajak amo. Ay na, di ka maawatan, Elsie. Nalaos ti bartag ko iti rabi. Jakon amo tinaranamid ko. Agpadadaan, friend. Oras siya. Nabarbarte kak matan. Naiturog ko itinagtugawat. Anya, Kaya no may papani tinalabasit ang mancha ti bidget. Ang mga nasugat ka mat. Kita ang mga nasugat iti sa kawanong imam. awan sugat ko, Mimi. Kat, anyang rutay jay? Mariribukan nak, Mimi. At dalakit din ang idadanas kanyak iti day ti arabi. At danang gundaway kanyak. Elsie! Uy, Elsie! Ha? Ni, si kamot gayam, Claire. Ala, kat no itayak pa dito abay mo. Madlaw anaw nagdipang panunutan. Apay, adda ka di parikot mo. Awan, Claire. Saan ka asigo da kasta? No kwarta ti parikot mo, ibagam. Adapay mo't nabati a kwartak. Manuti ka sa pulam. At dapay kwarta, Claire. Jak ngamin mayulo ti leksyon tayo. Jak amuno apay. Mauli na pa nagjajaming tayo dito Mimi, Elsie. Ngamin, agawid ako ni G lugar mi.
Tay jaya ka nung nag-eskwela. Awan ngamin kadwa ni nanang ko, tag sublimot tan tiya makija abroad. Kasta ka di? No kasta, awanan ka jamming mi ni Elsie. Saan ka di, Elsie? Oh, apa Elsie? Anya tin mapaspasama kan ka? Di ka matan matagtagar eh. Ken, nay. Apa ya kasla nasakit ti kitam kanyak? Napigsa ti atap ko asi katinangin dadanas kanyak, Jerry. Ay! Apa ya kasla ti panangkitam ka ni Jerry, Elsie? Nagsakit ti kitam kan kwa na. Kaslat na basol na kan ka. Sapay ko ma. Tadim tumakarman no asino man ti ulag kada tayo nga gagayang. Ala, anyan ti sasawa mi, Elsie? Sige, madlaw ka gawranak ni Elsie, Mimi. Nagsakit nga mintikita na kanyak. Sige, patuloy ako, na? Okay, ingat, Jerry! Hoy, Elsie, anyat mapaspasama kan ka? Nagtadantikitam ka ni Jerry. Talaga saanan nga agsusurot dagiti pampanunutak, Mimi. Kalpasan ti amin. Pumanawan day dya at Jeric. Kaya't asawan day ta. Guilty ti awanan bain na alalaki. Anya? Kunaktupay katahos to ti atap ko. Talagang adda nang itatanas kanya kiti day di arabe, Mimi. Ha? Nag-pregnancy test kat talaga positive. Masikugag, Mimi. Anya? Nagbungan ti panang idadanas na kanya. Kat nakal ti atap ko aday dyan, Jeric ti akin arami di amin. Awanan ba enday dyan, Jeric, Mimi? Iso ti rapist. Elsie. Indadanas nagday dyan lalaki, Mimi. Iso ti atapak nga mato ininawag. Kunamin lang no agad adal ti ginagaram ije syudad. Ngam sa magayam, tanapan ka nagpasikaw. Tatang, pagkawanin da ko. Diyak nagayatan ti panagsikog ko. Diyak amo no asino at talaga tinakasikog kanya. Basol mo malaang. Nasursurum pa yan ti ginom iti arak. Anya ka ita. Insagmak na kanday ta nga arak. Tadi ka mga minagpampanunot iti nasayaat. Agrigrigat kami adadakkel, mau dito'y lugar tayaw. Ayat mila mapagadalda ka. Ngam sa bali magayam tinararamid mo. Ayawan pa'y ganas mait. Kumusta ka, Elsie? Kasano mom ti balay mi, Mimi? Ala, sumrat ka. Di met nag-textakan ka sa pulag to'y balayo, eh? Nagdamdamagak. Awan kayam, ado ti ginaggatang ko. Aramatam dagito into nagpasngay ka. Arwatan nyo iti ipasngay mo. Mimi, agyaman na. Talaga agayam ka. Di ka nang lipat apulos. Ngam tigayam mo ani Jerry. Di naman lamalagip matimang sapul kanya. Talaga alinipat nan tinaramid na kanya. Talaga ka din nga iso ti atapan nga amati si kog mo? Asino pa'y kuma? Kat isumatla ti lalaki akadwata iti day di apa nagiinom tayo. Taimununan anagawig dagi ti lalaki akakadwa tayo. Saan ka di? Pakawanan lang, Elsie. Sorry. Jakon ka ba ilan nakalabanan ti konsensya? Anyat kaya't masawan, Mimi. Sorry. Siyak ti kwa. Ti amati si kog mo. Anya? Ayayatan ka ngamin unay, Mimi. Pudno akas ti kinatao. Abadingak. Ngam si kati nakariknak iti ayat. Nabayagan nga dali madariknak kan ka. Ngam mabay na ka mangipudno. Tambo ka mapaayak. Iso akas dyan tinapanunot ko awagas. Tap na matagik kwa ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Mimi.
Imbilang kakas na kapsat ko. Ngamjak laing pagarup may turad na gayam apagaramidan iti sana nasayaan. Sorry talaga. Tagdaraki na ramid ko. Ikasar ka. Dapat ay ayatin ka, Elsie. Dinakid ka man! Traidor ka gaya magayam! Ikarom iti pagbaludan tinaramid mo! Sana? Di na kipabalod. Masi ka kanya. Itata nakapagpas nga yakon. Agpakpakaasi ang kada kayo, tatang. Nanang, kaya't ko tagtuloy nga agadal. Ikandak kumapay iti may sagon daw ay. Mala, awan problema kanyak. Tilay pakpakaasik ka anak ko. Adal ko matin to na ram. Ijam ti makibarkada. Wan tatang, promise. Kat ulitag nagkidaw iti pamakawan kada kayo. Gapo iti inaramid ko iti kanlabas. Nudyak ko man nagbisyo. Nalabit. Saan anapasamak ti kaste kanya? Ala, pag nakmam day ta anapasamakan ka anak ko. Basta agsingsingpot ka awan. William, dagiti pakigayam ma'am. Tapno saan ka ang maisungsong nga agbisyo. Wan nanang. Mala, asikasumo, ti pa nag-enroll mau. Da kami, ti makamukin ni nanang mau, iti anak mau. Nasaya at ta nakabalo da hindi nang gundaway ken ka. Kasjay, ti rumbeng ken kwa na. Agyamanak iti kaaddayo akanayo namang tultulong kanya, tatang. Nanang, katkid na wak adiyo kumabaybayan ti anak ko. Tauray kasjay ti inaramid ti amana. Anak kulat ta ni baby. Jak kayat nga iraman itinagbasulan ti amana. Wain, awan ti rumbeng apagdana gamit ti apo ko may, tadi mi baybayan. Basta agdal ka na imbag. Tapno matunoy mo ti arapap mau. Nga uray kasta, tinapagteng mau.